Naimbag nga orasyo amain papagayap. Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, dito'y drama tayo, ANIA LA KETDIN. Ngamsak pa'y napapagayam, kablaawan tayo mampay, tinaragsak pa nagdengdengag da dita, Chulipa Furniture Shop, da pagayam Jujo, Andong, Ruben, kantay busda ani Jerry Chulipa. Dita na'y ilay ti Alfonso Cavite. Kumusta kayo amin dita, papagayam? Kat agyamang kamay, ti kanayon na parang tartarabayaw, iti drama tayaw, nga ANIA LA KETDIN. ANIA LA KETDIN! Apo, nagmayat na talaga ti ag Facebook, no? Kastoy nga ano ti aglalay, kan ag comment iti post. Ganyan ti gusto lang manang. Nagalas, nakaalas. Anya nagalas? Anya kumati na alas iti itsurak? Hay, nakasikawil ka nakatugaw. Sa akin, nakashorts iti nakakitkiting. Kan, sando? Makitkita kit lang arudan dito nagngisit na barukong mo dita. Di nakman kun kontraan si Kadan? Ikan nakman iti oras ko iti bagig. Bay anak tapno agrelax sakmat. Kat no nakarelax ka kanayon. Dito lag sil-sil pong tararamitan. Ag selfie, ag post, ag katawa. Kasla kayo nagbalay ti dayta nga aramidan nyo. Ay nadan, daytoy laang tiliw-liwak. Iso abay-bay anak ka din. Ay na, gapo iti kasi silpon nyo. Mabaybayan nyo, nagit anak yaw. Sa balimat ni manang mo Dan. Nalaeng agpurma. Kanya na lang agpurma. Kano di na imbagbagay dagiti ibagbado na. Ha? Ay, Ay, masiguraan ang kardamang kitkita kong kwa na. Asawa amang kit Tata Ignacio. anya. Ipaasawam kit din kanyak di kabsat na. Akas lada ko kwasit na. Sa nabali at akas lalaeng may. Ano saklangan tag may sa. Ti asawaag ni Gerlay. Asawa ang kitin tata. Parang tumino no at asawa na. Talaga kas jayon ti ugalin na radya kabsat mo. Kita amat Talon tiyanak na. Awan may. Saan lata mo ta nagpanunaw? Ay, naku na mo Tata Ignacio. Mangibabay nga rin takabsat. Kita mo na ti babae rita. Napintasan niya. Ay na, puldo ay ha. Di ka mamati adagos ka nagiti makitkitam iti social media. Sigurado ka anya akas tatipod no nga itsura na dayta babae? Sigurado Rita. Napudaw. Napintas. May bagay ken kwa na nagiti aritos na. Among puldo, advance itanti technology. Ada ka dita a photo editor, beauty cam, camera 360 kan anya la dita. Ang mga no filter laang dayta. San man? Talaga nakayawan na kiti kinapintas dahil ti babae. Ag friend request man kit day. Adda kan kadaytan, adi kalapdan. Di na kadikontraan Rita. Ang mga no daytoyan ti kaparagpagkaw. Oho, apa nakasagana kaya ang mga asawa no bilang. Super ready Ado ti tarakan ko adingwan. Adanuang, baka, kalding. Adapay baboy kan manukaw. Ni, katno tarakan ni Uncle Dagita. Anya? Tarakan ko na gijirita. Mas dawa kamin kan ka ta sa nasakti inayat mo. Nakasagana ko mati pangkalon ko kan ka. Ay, dadaol santi ulong puldo. Agawid ka man langan tanay, di mo amot itang-tang abang. Ay na, mano nga oras yung manang ni Jeponte akasa manang. Dahil talang nagsilsilfit inaramit siya. Kasi nadakurkurang yung mga arakop iti punti kayo. Di ka man kumontra, Dan. Kano na ganun tinag-like ka nag-comment iti picture ko. Kaya't naasawan, adu ti mga pressure iti kinapintas ko. Ay na, no sakti si kamanang,
Mabainak ang mga ibagay ti dayta. Anya? Kitaan nyo mo dayta bagiyo Naksat iti darang ti inay. Day takudil yaw. Ngam napudaw kayo iti pitso. Adaw nagiti pimples yaw. Ngam na iti ladawan yaw. Flawless, tarupa yaw. Ay na, mga ibabain. Luk-luk ko nyo lang nagiti friends yun ti Facebook. Kumontra ka man ako na akon, Dan. Baybay anak ka de. Ay naman ang, no di yung papintas yung tiladawan nyo. Kasanon numapukaw kayo. Mairupaan da kayo nga raw, dagiti mang birok ka na kayo. Sasawamot dita. Apay nga min ang mapukawak ngay. Ay, Ang kayo kiti pa ka rin nagiti anak yung mana. Sana dito cellphone, di dumugan nyo dita. Ni, apayin manong. Kasla kayo agsansanuong dita. Mabwisit at nga ron iti dati abiyag. Ni, apayin manong. Jay inad friend ko iti Facebook. Di na mo't i-accept ti friend request ko. Ay na, tila pagsusyudutan yumat manong. Plano nga ron nga ramay. Ang kasanaw, kat di na mo't i-accept ti friend request ko. Kasano ko mga armam, kat di mo matnamam mo iti personal? Katagam mo kamin to Buwisit ka iti kastoy. Nintun kon, inlakok amin na tarakan ka. Anya? Idada na ngayat kanyak. Awan na pulos ti tarakan ko apangkalon ka. Katita, no kaano nga ado ti sagana. Awan mo't mayat kanyak. May samot kami na di arita ta di nakayat. No sakti kinayat na. Di saan laang di restaurant tinagkasaran may. O, kanya nga ita. Ay na manong, adon tinaibagam. Baybay amon ni Manang Rita. Gapo ta naragsak iti sidong ti asawa na. Kitaak man ti babae nga ibagbagam. Dati man nay, nagpintas. Napudaw, saan ka nay? Daytoy? Unay kan manong? Unay ang tikabsat ko aya. Makapailag ka talaga. Ne, apayin Irma. Ay na, jak mapagsusurot nga ro dagiti bagbagana. Makaas-asawa nga taa. Anya lakit din aya. Pagkunaamag. Kasano, nasakit unay tinakam na. Gaputa saan nga inaccept jay babae ang nakita na iti Facebook, iti friend request na. Amangan mo't no iti impakita na kanyak. Taplano na kanong nga arman. Iso siguro Jay chabi a babae, a puro filter, amin na post na. Iso. Nainlab itiladawan day dya a babae. Inbagak lang aruda na sana basta-basta arman ti di na unay am-am mo. Ngabkaslawan mo't dengdenggan na. Iso ako nak magagaran siguro ang mga sawa. Anya lakit din aya. Ay na, nagaduman ti comments iti post ko. Agbasa akman. Ay, makapaayat, abas-basaan. Positibo amin. Nya? Pretty, lovely, ang ganda mo, idol. Ay na, makapaayat ti agpost na talaga no kastoy. Ay naman ang, maragragsakan ka launay. Kaputa adda ti mang ibagbakin ka na pintas ka. Anya? Kasano nga tanong makita da kay ti personal? Kas taunay nga to ti panakaklata. Nung makita da anangisit ka kaya. Di nakman ininsultuan si Kadan. Kanodan ka chat ko. Mapimpintasan ka no kanyak. Ay na manang. Kasi mo de tao. Di na siguro amo a puro filter dagi picture mo. Yung kita mamanang.
Tamangan no agbutang iti tsuram no makita na ka iti personal. Anya? Ay na, Manong. May bulbulangan day tamakan dita platom. Unay mat ngaminan day tapan ng dumdumog mo dita cellphone mo. Apay, katitext mo ay ati Vice Presidente. Napapatagpaingam ni Vice Presidente na ito kachat ko Anya? Kachat ko nga ron ni Girlie. Ang mga no agofline tumanan yung madamdama. No kasta, adan komunikasyon nyo iti day a babae? Uwan Irma, ay kat may lang nagpintas sa talaga. Ado nagiti insen na kanya kaladawan na. Basta jay kunakan ka, Manong. Di ka unay. Ang mga no agsangit-sangit kan tumanan, gapulang iti may sa babae. Saan? Masiguradok anasingpat ni Girlie. Iti dahi di kinapintas na. Maramid na pa yung ati aglukaw. Ay, basta Manong. Di munto ko naan, adi ka insakit akabsat ko. Hey, nakitam ka na iti impos ni Manang Mauda. Saan? In-unfollow. Mauma ka mang kita ka nagitipos na. Anya, no kasta di mo makit-kita, nagitipos na. Saan nga road? Siya nga road ti mababaing ka nagiti ipupos na. Anyan to ti ko na nagiti makit kita. Saan may abinagaan? Anyan? Ay, no makita mo lang kung matipos na. Abay, anya ka di man ang tipos da. Kat no di ubot na mo tayo ti pagpakita na. Saan na kinarga ni ti kapsyon nga, ahaset. Anya? Wine. Isumod lagayan makas di tinagbanagan na. As lamang ngamin manggargari ti lalaki ka nagitipos na. Ay, Jack amo na niya tiba ka. Anya laki dinaya. Ng timayat nga ipusyo langan nagitilakok anatang makakwarta tapay. Nay, apay, anya man ang tibagbagam si ka, Dan? Di mo ka di amaw, asi ka ti sarasaritaan nagiti tao itan Manang. Ay ka talaga akas ta ti sikat, ah. Kanya sikat. Sikat amang ibabay na. Anya? Among ka diti kunada. Saan ang nakaskas daw no apay akas ta tinagbambanagam. Gapo iti inaramid mo mutlaan nga mismo. Anya? Ay na, pilyan nyo mamad iti pupos sa Manang. Kasalamatan ilakla ko yung data kararway ti data ngararamidan nyo. Awan ti makitak amade kadagiti ipopost ko. Gaputa dumat dagiti ag-like ka nag-comment. Da kayo laang ti ayan ti parikot. Anya lakit din. Nagtipos ni Girlie. Oh, ano tinag-comment? Talaga napintas tinobya ka niya. No comment. Anya? Awisam nga rodan dito'y malay amanong. Tapno maam-am umimat, dayta nobyam. Ay, kiwan na. Di oray pa'y agkasar kamin inton kanikadwa. Ay na, di ka man agdardarasudos manong. Agkasar nga ibagbagam, kat di mo pa'y naam-am mo jay tao. Basta, Irma, siyak ang bahala. Anya? Agpasentro ka no ni Manong ko inton bigat. Papananangay ka no? Mapan na ka no sa batan Genobia na. Di agnagan ti Girlie. Uwin Manang. Alaw na, barang makaasawa mo ni Poldo. Kunak nga rod kan kwa na, asaan amang namnama. Gaputa di na pa'y nakitkita day dya a babae. Barang isudan at agkatuluyan. Tapos saan man ang alumdaang, tikabsat mo.
Ngayon nyo na kita babasita pa ito, manang. Kat isuot ko ah. Anya? Apay, dakas man anti panangkitam kadagiti suot ko. Ay naman ang kababain day tang aramidan nyo. Ganun kasla pang ubing dita kawis yaw. Da ito iti uso itandan. Di mo lang amin amukot. Ay na, amok ti uso itan manang. Ngamno di yung bagay, pang-asi yung mutin ata di yung isusuot. Kasla kayo mauawanan iti tela. Anya? Ag isusuot kayo iti kakasta. Ganun kasla pato kayo magmag na. Ag kinni-kinni na taubot yaw. Sayon to ibaga nga asit. Ay na, agbain kayo mata. Lalaki di na yamanang. Unay matanti kastadan. Uray ka ano, talaga adadael ka iti aldaw ko. Ay na, pudno di bagbak manang. Isa pa nga asiyumot tatagiti anak yung latanti into na rin yaw. Saan kat nga anyala dita? Irma, kita man ti pormak no mayat matlang. Mabalin, Manong. Ay, mas nasaan ka matakumbinsido? Mayatan, Manong. Gaputa mayat, dagiti suot mo. Dagiti lang suot ka. Anya lakit din ni Manong aya. Wanan, nataer ka, di ta suot mo. Ay, sigurado. Maayatan mo't kanyak ni girl eh. No kasta, talagang agsabat kayo, Manong? Uy, katurayom. Yawid kunton, tagbalin nga ipag mo. Oh, Dan, sa dino ka na, ti papanan ni Manang mo agarlay. Ay na, tsaka mua. Anya, kat no kasta unay ti make up na. Ay na, maasara kiti dadya lang na. Mapan na ka nung arod sabta, hindi tiksmit na. Ti kasurun ko, di na mo't imbagbaga di suot na. Mangipabain. Apay nga ta, akas dyan ni Manang Mau. Despirada nga ta, iti panang-panaw kenkwana, iti nakarelasyon na. Ay na, tsaka mo. Kunak ngaming nga asawaam. Barang sikat imang pabalbaliw ing kwana. Anya, apay kasta kalakaya. Nalaka. Basta agtipong kay latan Oho, pilitam nga raw, no jak kaya. Nga lakit din aya. Ne, apa yan nakasta ti jarte na ki eyeball, Manong? Muisit kit nila dya babae. Ne, apa yan, Manong? Nagbasit mo't gayam a babae. Nakangis-ngisit. Napudawak pa yung adayaw. Anya? Piki mo't gayam ti kinapintas na. Kaslasaan nga iso dagiti aday ti ladawan na no kitabi ti personang. Kun jak kayat ti ugali na. Presko la una yung agsasao. Imbaga akong daytaken ka, Manong. Madlaw mat ngamin ka dagiti ipupost na. Puro filter dagiti rupa na. Di na kami ngamin denggan kat. Jakon kayat ti agayat pa'y. Partyan tayo kiti amin na iti tarakin ko. Tay gatanga kiti 2x2. Nagkapoy kan aya, Manong. Adu ti pakausaran dagita ataraken mo adingwan. Saan lang nga pangkalon? Ilako tayo kit din Tapno agkakwarta ka. Anya lakit din aya. Nya nga manang. Ubaw matgayam ti panagayat day ja apoldo. Damo lang apanagkita mi. Ibaga nakit din adinak gayam ay ayatan. Manglok-loko man. Ay na, sigurado, naupay day jay ti kastaunay. Anya? Ay na manang, be realistic ngamin Ipakitam ti pudno nga itsuram.
Tano talagang agayat ti may sa tao king ka. Ayatin na kalatang, oray niya tilangam. Nga oray nangisit ka. Ne, apay, masapul ay abalik samdagita. Manang, naupay kin ka. Nga saan ka nagbalin anapudno kin kwa na. Dakkel ka malim deta. Ha? Ay na manang, adal kin kataytan. Di yung amin unay timang filter katagitiladawal niyo. Kitain niyo man. Iso tira sound tinakasakitan niyo ita. Ay, anya lagi din na yan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya La Ketdin. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay panang tarabay. Anya La Ketdin. Ni, umadanin ti founding anniversary ti pagadalan nyo, precious anak ko. Wan nga rod, nanang. Wan gayam, ag intermission number ka. Kunam ay di na minsan ngal daw. Wan, nanang. Isumat nga min timbaga ni Ma'am Ellen. Agkantaak ka no founding anniversary. Katuan anya ngay ti kantaam no bilang anak ko. Hero. Original by Mariah Carey, nanang. Ha? Sigurado ka? Kabaulam akan taon day jay? Nako, basic, nanang. Kan maysa, kinantak day jay ija barangay hall, idi barangay fiesta. Saan ka di? Sa bagay matkit di Kat ala praktisam lata na imbag tapno makantam iti hosto no ag intermission ka. Wan, nanang. Agpraktisak ka na imbag. Nasaya at no kasta anak ko. Agpraktis ka na imbag, taigatangan ka iti baro a sandal ken dress nga usaram nga agkanta. Talaga? Wen anak ko, iso asay saya atem ti agkanta. Anak ay madayta imot mo, anak ka eco bag, mare. Ha? Ay kwa, sandal ken dress daytoy mare. Sandal ken dress? Apay, mga nakaiti bunyag. Si kakit di mat, saan mat mare? Usaron ni Precious daytoy nga agkanta ija school da no founding anniversary. Ay, kaya man niya. Talaga amot a proud parent ka, kumare. Ay katuan amare. Suportibak at talaga iti anak ko. Nang runa iti panagkankanta na. So, ang bilibak iti kinasupportive mo, iti anak mo, mare. Saan nga min nga amin anaganak, kat kastada iti anak da. Ha? Ang dangan nila iti daduma iti pabaya, anaganak. Makaamu iti anak da. Saan nakakastaan niya? Mapantantukit DJ school da no Monday, mare. Ilibre ka iti foods. Intabuyahan ti panagkanta ni Precious. Hero ka no, by Mariah Carey ka no, ti kantaan na. Wow! Dayta ka man, mare. Oh, wena, umayak nga umay. Dakasenak to diti balay, ta oras sa anak ka mang lukat iti salon ko ito Lunes. Awan papanam no Monday, mare. Apay mare, ada ka di iyawis mo kanya. Mapantay yung school. Ag intermission number ka no ni Precious. Ti anak ni Mari Aiza. Ha? Oho, no kayat iyo ti mapan kayo laeng. Ha? Kunamla no asino at talentado ti anak ni Mari Aiza. Kasta una e panangipan-panakkel na iti anak na. Si kakit dimot, Mari. Siyempre, proud mat ay anak na. Oho, ado ti mas nalalaing nga agkantangem iti anak na. Aniya? Kadaag sao nga min ti tattaw ket talentado kano ti anak ni Aiza. Akas taunay met aragsak na. Mamati met ti loko. Mare. Diyak kaya ti mapanagbuya, mare. Da kayo latan.
Sigurado ang madadaala ang timod ko ijay. Ay, Nay, apa yan nagawin ka pala ang sikapan niyang? ha? Di ka pala inawit na gitikawis mo, taragyan ka ni Jisugalan. Pangaasim man, Baldo. Saan ka asumanao? Aywan. Rabiin. Kamapay nga awan pay ni Janjan. Diyaga mo, no apay nga awan pa'y ti anak ta. Sigurado nga addamanan na pananda ka na kiti kabarkada na. Anya? Imbes nga si kaswum kumamat na kiti maasikaso diti balay. Saan mat? Tagmalmalam ka nga da Jisugalan. Tong its, kas kada bingo ti tugtugawam. Anya lakit din pa niyang. Sumanao. Sagad naglaing kang agdilaw iti anak ti Sabalay. Kanayon mo ang dilawan ti anak ni Aisa. Ngam ti anak mo, saan mo mat nga ron ang masikaso? Kan saan mo pa'y amay suro? Oh, apay nga itakalaang si ka Janjan. Rabiin. Dala na pa namin nanang, kadwak na kiti kabarkada. Anya? Amangan mo saan ka manan asimrek ije pagadalan. Simre kakmat na, anya lakit din. Inton kwan, addan to manan yawag da basol mo, makitam. Ay na, panyang. Awan tinasaya ta pagbalbaliwan ti anak mo, nupasigla nga unget ti aramidem. Anya? Manumot tinadaras nga impayab na kaya pagadalan, gapu tiyang duduma a case ni Janjan. Itikas ta kumaan na pasamak, kanayon mo kumamay tamapan kumustaan ti records na. Ha? Imbes kumakasta ti aramidem, saan may? Ta busy kay ti kasusugal mo. Isong awan pabasulem, no apay nga ado ti mangibaga atarantado ti anak mo. Apay akas tamo ti bagbaga day di apanyang mare. Ay, mo matinipan niyang mare. Sipot pa, kat karurod na dagiti ma-appreciate ng ubing. Ha? No mabalin ngamin, ti anak na lakuma, ti appresyaran ti tao. Anya? Wan mat, ngam awan. Anya ngay kumata-appresyaran ti tao, ti anak na, kat awan mat. Mare, saan kumot ang mapanbagbagaan dagiti tao tapno appresyaran ti anak ko? No di kat isudang mati ko sa amang ibagbaga at talentado ni Precious nga anak ko. Katalentado mo ta talaga ni Precious. Nalay nga kanta. Agsala pa, ikan nalay nga academics. Iso ka na yung ti pambato ti school na the contested activities. Day tamo ti pagyamyamanak unay mare. Ngam apay day di apanyang. Takas taunay asakit tinakam na. Nukas day nga ibagbagada at talentado ka no ti anak ko. Ay na, palaraday dyan, mare. No talentado ti anak mo, tarantado mo't ngamin ti anak na. Ha! Ang laki din! Ay na, nagadong mo tanti nag-post iti Facebook iti video managkanta anak ko. Wan nga rod nanang. Adapay nakitak a 100k views ang nagpost lang idi rabii. Ado at talaga ti maayatan ken narayaw iti panagkantam anak ko. Nanang, ti video nga impost ni Auntie Abby. Nag-comment mat ni Auntie Panyang itinagalas. Ha? Apay, adda ayat in comment na anak ko. Kat no nagdadakkel pa'y a letra, ti panangi comment na ako nana. Feeling talentado nga anak ti kaaruba. Agasam man dayta. Aniya? Ay na yun apanyang aya. Anya nga tayo ti parikot na. Amang ano kayat namat nga agbalin at talentado ti anak na. Adamot siguro ti talent ni Janjan nga anak na. Isunalaang, tasan ang matulungan ni Panyang amang discover. Gaputa ka namin mo't abisi iti panagsugsugal na. Una yun. Manon adaras ang nakaswan ni Janjan ija school iti bullying. Gapu iti kinatarantado na.
Tasaan kat nga rod ama isuro ti inana. Isu nga imbes ko nga agbalin at talentado ti anak na. Saan? Tatarantado mo't nga rod. Anya lakit din? Si kamat man eh. Apa yakas di tinapan mo income comment kadag iti video sa impos ita tao kanta ni Precious. Taapay mare. Ada parikot mo? Sigagit di mat. Kung saan ka amayatan, iti pa nagkankanta ti anak ni Aisa. Agulay magkakumalatan. Anya? Sana kas nga, agkong-comment kay ti sana nasaya. Isu nga ron ti kayat ko nga i-comment. Apay nga men. Di ka di makadlaw? Nga iti mano aribo ang mga pa-appreciate iti kanta ni Precious kat may samlang ang basher na. Ha? Apal mo lang amin dayta, mare. Talentado amin ta anak ni Aisa. Naglay nga kanta. Ngam ti anak mo, kanayon mo't nga at the case na iti bullying kapo iti kinatarantado na. Mare! No sika ko mga inana, kat sika ti mang bagbagakan mga isurukin kwan iti nasayaat, parang dingken na ka. Ngam, saan man? Tapi sika ngamin iti sugal. Kas kadaan niya dita. Iso ano makitam ti anak ti dadumang apresyaran ti tao. Agsakit pa tinakam mo. Salbang kakidi. Ay na, nagsapaan pa lang. Alas 7 pa lang, nakarubat ka na mapanmanin agsugal. Anya lakit dinayapan niyang. Apay aya. Anya ti parikot mo? Di ka pa yan makaasikaso dito balay. Una yan, tikas na nga aramid mo. Anya? Di pa nagadal ni Janjan, di ka pa kumustaan. Uray saan kan amapan iji sugalan ita, tamapan ka iji pagadalan. Tapay ijay lakay. Ada nga minimawag kanya kidirabi eh. Papaayabanda tinaganak ni Janjan. Ada ka naman ang dinanog na classmate na. Ay na. Ti awanan bain nga ubing. Nalabasan apa nang ibabain na itinaganak na. Kanayon lata nakasta. Kahit, anyangay nga raon. Umunay ti amin. Sika nga ina ti akin basol no maminsan. Di ka pa may suro ti anak mo. Bisi ka una iti panagsugsugal mo. Isa kas taunay mo ti kinatarantado ti kakaisuna nga anak mo. Anya lakit din. No adda basol ko, adamot basol ti maestra ni Janjan. Anya, tapay manan nga dabasol ti mistrana. Wana, ta saan na asuruan nga husto dagiti estudyante na. Anya lakit din. Anya nga minun tinagan ti teacher mo, anak ko. Ha? Apay na nang? Ha! Siyak man ti mapan makisarita ken kwa na inton bigat. Ha? Adamat lang basol na, no apay akanayon amay pan ka iti guidance counselor. Saan sigurong agisursuro iti nasaya at iso akasta. Nagawa na talaga abayin mo si Kapanyang. Anya? Isarsarak mo lang na itabagim iti pakaibaba inam. Sikat ipabasulan na iti kasta nga aramid na ita anak mo. Iti kinatarantado na. Saan mo pabasulan ti mistrana no di mo kaya ti may babain? Pangaasim man, Baldo. Saan ka makibibiyang iti plan-plan wak nga ramidan? Maawatam. Ala, aramidam no nyaman na ita. Nakitaak man no asino ti may babain. Anya lakit din. Ay, napunwanak mo tan iti dayja Panyang mare. Suguda, medyo balay dating kakitumpain Ha? Oray siya ka makabasbasa ka dagiti comment na iti videos tanak mo kat marurudak matkat. Awan mo ti basol ti anak ko kan kuana. Ngam no apay akas ti reaction na iti amin a videos ni Precious.
Mapan na pa ibagbaga at feeling talentado ka no ti anak ko. Ay. No siyakti si kamare. Para manaklay jay. Ha? Marwan no baybay amday jay. Addan tumare. Amin a panagan-anos kat adda pagpatinggaan na. Ay namare. Isardeng mo. Ti pa nagkom-comment mo iti videos ta anak ni Aisa. Ne, apay apasardengan na kat isong araw ti kayat ko nga i-comment. Anya? Kan maysa, pudnumot a feeling talentado ti anak na. Kunamla no asino akalala ingan ngagkanta. In short, apal mo lang day tamare. Timangken nga apal. Anya? Naapal ka lang. Kaputa talentado ti anak na. Idinto tate anak mo kakaisuna. Tarantado ba? Kabaliktad. Anya ka di day nga ibagbagam si kabakla. Putno ti pagpaka kanya. Tarantado ti anak mo. Pasigla pa kay babay ng tisang sangpet na ibalayo. Ngam ti anak ni Aisa. Wow! Appreciation ti ado at at tao. Anya, nabainan kalagit nga ron, itimbagakin ka rin bakla. Puno, timbaganakin ka. Apal mula ang dayta iti anak ni Aisa. Iso akanayon mo nga ibaga a feeling talentado ti anak na, gaputa ti anak ta ket tarantado mo. Anya? Tarantado, kaputa pulo sa di mo maisuro iti nasaya at asursuro. Negatusto ko mamatan Nagadumang nga imbaga mo. Makumikom ka ngamin una iti sugal. Isa pulos nga 1 oras mo iti anak mo. Anya? Apay, saan ka kadi amabain at unggal mapan ka iti pagadalan ket gapulang iti kinatarantado ti anak mo? Kanayon nga dakes na iti bullying. Nakababain day ta. Tinaganak ti umuna a panunutan ti tattao. Ala, huston! Naglaing ka nga umapan iti anak ti daduma. Iso at ti anak mo, isurumbot ko ma. Kunaklakit din no asino ti masabat ko. Si kamot gaya maripanyang. Ha? Siguro nagapu ka di eskwela niya. Nadamag ko ngamin nga ada kano ti baro a case ti bullying di pagadalan. Kat ti anak mo kano, ti numero 1 a pangulo. Mare. Apay, saan ka kadi ambain iti kasta? Popular matan ti anak mo, gapo iti kinatarantado na. Ay, day tangarod, Mare. Imbes ngamin at tutukam ti anak mo, ngam saan mat? Gapo tabisi ka una iti kasusugal mo. Anya lakit din. Dilawom ti anak ko. Ibagampay a feeling talentado. Kat ti anak mo nga'y kumamat. Tarantado. Gapo iti kina-irresponsable tinaganak kasta ka di? Saan kumamot akasta, Mare? Kami ti oras kan atensyon ti anak mo. Isurom iti nasayaat, barang iti dayta nga aramidam. Kat madiskubre na mo ti talent na. Tapno iti kinatarantado na. Kat masukatan mo iti talentado. Tapno saan lang nga dayta umapapal iti padam at tao ti aramidam? Nalakit din. Ikariklakay, manipod ita. Sardo nga, kunti mapanagsugal. Ha? Tutukak ti anak ta. Barang may surok pa'y iti husto ti amin nga aramiden na. Anya? Husto ni Aisa iti imbaga na kanyak lakay. Tapno sa anak nga umapapal iti anak na talintado, surwak mo ti anak ta. Tapno saan lang a famous gapo iti kinatarantado na. Nasaya at napanunot mo dahi tapanyang. No idi pa'y kumakat inaramid mo dahi tan, nasaya at kuma.
Ay, ikarikla kay. Ipamaysa akong ti oras ko iti anak ta. Mabaabain ako nga karasuble iti pagadalan. Gapulaang iti agdudu maabasol ti anak ta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, ANIA LA KETDIN. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. ANIA LA KETDIN. Awan ba din ti danom talakay? Kasano nga awan bakit? Awan mo ti agtudtod iti gripaw. Tinwadalaang matinag sapa. Yak nga rodam mo. Abangan no ada ng kuti dita. Kasano pa yun data? Sapay na urnong tilalabaan. Iwang nga road. Dasilso nga ta. Abangan no ada danom da. Dahita ti Jack Kamaw. Ipadas mo man ti mapan makasalita. Sikalat tanda lakay. Bakisakdo ka mo ilangan. Tapno ada pagluto ken paginaw ka. Irwar mo nga ro din titimba. Mapanakin tun madamdama bakit? Selson na kaong, adda ka kaday. Sobrang kailangan data. Nakalukat tigay. Ituro nyo lang. Ano tayo masapol yung data? Adda ka dito danom mo na kaong. Mabalinti makisak daw. Ada tata. Abay, awan man yung titanom nyo. Awan nga raw. Adda mo tayo agsapa. Yung Jack Kamaw. Ang mga nood naman ng tinakote, itiling niya ti danom me. Patulong kayo kini Kapitan Data. Ang mga no matulungan na kayo. Naparpartak ti aksyon, nagdalan ti reklamo kang kuana. Ibagak taw, kinanam aro sa riyaw. Tata, agkapitay pa ya. Sa kanto agsakto, inton madamdama. Saanan na kong. Kasapulan ni nanam ti danom tagluto iti pangrabyan me. Nasapa pa'y tata. Agkapitay yung kiti. Ti danom bakay. Pinagsakdo ka lang ngam nakabaybayag ka malakay. Pasensya kan. Pinagkapinak namin ni Silsaw. Mala, butuyin tatimba ta ginawa ko. Wungaya. Di ko na ni Silso kit. May mayat no agdalan ti reklamo king kapitan. Anyat kayat mo asawan. Agpatulong ta king kuana. Ibagata nga awan ti dalong magtidtid iti gripaw. Naparpartak ka no ti aksyon no agdalan kin kapitan kag. Mapan ka nga raw diti ayan ni Kapitan. Sigalatan bakit? Naimbagin ka ta na irwam ka makisarita iti sa bali at tao. Ano di masapol mo, Auntie Rosario? Dumawat kami man iti tulong mo, Kapitan. Awan man ti danom asumang pati jay balay. Kahit Ang patulong kami kumakada kayo. Tapno dagos abaksyonan ti parikot may. Nakapsot kami mga minan kanila kay ko. Di nakabailan ti inal daw ngagsak daw. sige. Kita agno niya ti maramidak. Agyaman naklaunay, Kapitan. Abangan ko nakno, ada tinako ti aling niya ti danom may. Di mi magkaya tapakibiyangan, tamangan no, karkaro ama pirde. Sige, tumulong akto. Bagaan kay tulatan o kasano. Anusan nyo ti aguray Pagyaman naklaunay, Kapitan. Mustangay bakay. Nakasaritam ka din ni kapitan. Wan lakay. Kahit anya ngay timbaga na kang ka.
Kitaan na kanunuan niya ti maaramidan na. Nimbaglagan. Ano santa ka uray? Parang tarimaanin dadagos dagiti masiknan. Ay uwan lakay. Sapay lako mata-matariman adagos. Tapno di ka marigatan nga agsak daw. Ungarang, papanak ba na yun? Iti anda sila sa. Naibos mo tinate sinakdo adanom itay bigat. Sige. Sakto mo ti agluto kan aginaw inton madamdama. Makisakdo ako malain sila sa barak. Sige lang, tata. Naimbaglagan ka, daka pakisaksak-duan may. Imbagayo kadigan kapitan ti parikot yo tata. Wag, napaninanam rosaryo itay. Anyangan ti imbaga ni kapitan. Kitain na kanaw, noan niya ti maaramilan na. Sabi na ko ma, tamaksyo na dagos. Uy nga ron balak, taplosan kami kumamot at kaasing agbagbagkat itinadagseng. Dahil tangaro tata. Sapay bakit yun lakay kayon? Ayon kaya. No kahit nina na rosarita aglaba, kumailang dito'y balay. Tapno tilangan murang nyo, ibagkatan na. Saanin amabanog, ngagsak daw. Ay, kasano pa yun day talakay. Makabulan din napalabas sipod nag-report ak ni kapitan. Ngam awan latamat ti aksyon da. Day tangaron bakit? No kasta masabat ko ni kapitan, awam mo ti ibagana. Uray siya. Namin, ano mo tinanasabat ko ni Kapitan dito dala? Na magano nalipatan na batek. Wan nga raw, no datalaang tinagreklamaw, amanga no nalipatan na ngagpaisaw. Bakit? I-update mo to man, no saan ka abise? Sila nakababain mo ti ag subli-subli ya barangay hall. Amanga no maumamutin ni kapitan iti panagrup-rupak. Ag-aasa man ta makabulan tata itong. Day tangarag, makabulan yung tinapalabas. Ngumawang mo taksyon ni Kapitan. Apay ngay. Sana mabalin di ka sa... Ginadab ang rosaryo. Mabain mo tag, nagsubli-subli ya barangay hall baraw. Sakto man ti makisarita kin kapitan. Huwag man na kaong, tulungan na kami man kinanam. Wen tata. Saan mo ta mabalin na baliwala ni kapitan ti reklamo yo? Kasarita na kumamot na, dagiti masiknat. Abagan ko namin daw nalipatan niya. Saan mo't lang mabalin na malipatan na, tata? Sige. Sakto ti mapan iti opisina na. Numalpas tar aramidak. Kasi kayo kinana Rosario, agsakdo-sakdo. Anya ti parikot yo, madam. Awan mo din ti agtudtud adanom iti gripo may kapitan. Ne, kaano pa? Itay agsapa laang. Pamanganod na nakuti itilin niya ti danom yo. Uwan nga ron, marigatan kami paikit di taawanan ti pagdigos kan pagluto may. O ala, kasaritak to nagiti maseknan tapno maaksyonan na dagos, madam. Uwan man kapitan, agyaman ak unay. Awan yaman na, madam. Gapukan sabi dita barangay hall manang wena. Uwan, iso nga agpaiso tinagapwak. At ka ni kapitan dita mana? Damat, nakasaritak itay taawan mo ti danom iti gripo may. Kaano bay? Itay agsapa lang. Agpada kayo kadatata itong. Hindi pa napalabas sa bulan na parikot dati danom da. Agasam man ta makabulan. Saan daan nag-report kini kapitan tapno maaksyonan ko ma? Nag-report mat ni Nana Rosario.
Ngumya ka mo man, no apay nga ginggay ta, kat awan ti aksyon na kiti masaknan. Kapitan, adaman ti ireklamo. Anya data? Idi pa'y napalaba sa bulan, nga awan ti danom datata itong ken Nana Rosario. Makabulan mo't pimanan nga guru-uray dahi ti aksyon. Ay, well, managip ka. Nag-report ni Auntie Rosario kanya kiday. Apay nga rin nga ginggay ta, ket awan ti aksyon, Kapitan. Kasaritak tao na kiti masaknan. Awan mo ti update da. Uwan man, Kapitan. Tanay, kaasay jala kay kin bakit nga agpagkabagkat itinadagsan tapno lang adda mausar da piman adanaw. Da kayo kumati makisarita kadag iti masaknan. Tapno naparpartak ti aksyon da, Kapitan. Kumusta ngay manong wena? Ada ka din ti danom yaw? Adamat tan. Ha? Kaano ba? Idi kalman laang. Na, nagpartak ti aksyon ni Kapitan eh. Datata itong ngay. Nagapuag iti ayanday tay, kat awan ka numot nga ginggay ta. Ni, apay ngay. Numaminsan na talaga ni Kapitan. Adda ti paboran na. I-update mo to man ading ko. Ang mga no dagiti masaknan ti saan ang mga aramid iti responsibilidad da. Iso ani Kapitan tinasid ka, takunak na parparta. Ngam kas tamad gaya, kas lapilpilyan na mo't titultuluan na. Kapitan, naimbangal daw yaw. Adda ak manay. Anya manan, ti umay mo ibaga si Kaselso. Apay ngay akas jay Kapitan. Tiyan niya. Adda ti danom da manang wena. Ngam da tata itong. Aging gaita. Awan na tamay. Kano yung aksyonan nyo ti parikot da. Nabayag pima na yung agdaw-dawat da iti tulong kata kayo. Well, makaure kayo ah. Aging ga kano yung aguray da, Kapitan. No di da makauray. Ibagam tay sudalangan ti mang tarimaan iti linyat danom ra. Nubak nang adda-dagos ta aksyon nyo. Ngam no simple abo marangay. Nagbayag. Anya laki din, Kapitan. Sino ka amang ibagay ti kasta kanyak, ha? No nalaing ka, sika ti mapan mang tarimaan iti linyada. Adan samat ka apa, Maselso. Ni Kapitan, manang alma. Apay, anya ti inaramid ti asawak. Favoritism at gaya min. Favoritism? Uy, hindi pa napalawa sa bulan ti reklamo da tata itong. Ngam aging gayta, di na pa'y naksyonan. E di ni manang wena abak nang tinagpatulong. Aung pa'y may sangal daw, nasulbar adagos ti parikot da iti danom. Anya? Ne, jak amo ti may papaniti day tabanag ah. Dahita ti pudno manang alma. Diyak man ammo itasawam. Ay, pumat day jay ataw. Sana nasaya at day ta nga da paboran na. Un nga rod manang. Alam, di ka madanagan. Kasaritak to ti asawak inton malam. Sika ah. Di nak-estresan, tagburburak pa lang tindarak iti da Selso. Wala, ta favoritism kamat piman. Asino ti saan nga agreklamo no kastalaang? Favoritism? Apay, anya man ang tinaramid ko. No bak nang ti agreklamo, ada-adagos ti aksyon mo. Ngam no simple abu marangay, pagurayam pa itinabayag. Agure ka. Nagpulong samot kan ka na Selso. Saan anasaya ti kasta nga aramid mo ah? Nalipatak nga raw ti reklamo da tata itong.
Saan amabalinti kasta? Alawanin. Aksyon ako ninton bigat. Nasaritak tumanon dagiti masagnan. Anya la ketdin aya. Rumbang laang No da dumawat iti tulong. Isapasap mo. Di mo ibasar iti kinabaknang da. Wanin, basol kon. Aksyon dayta Mapanak to iti ayanda na Rosario. Sigurado nga ipatarimaan mo ti linya ti danumda. Mapan ka din iti ayanda tata itong kan Nana Rosario? Wain bakit? Kasta aksyon adagos. Di mo urayan makang kapaylaang. Wanin. Maala, agrubwat kan. Sigurado nga dati danumda tata itong inton malam. Isungarod na mapan ko kitain. Tapno amok ti ibagak ka na iti masagnan. Ibagam, tatarimaanan matla adagos no adda nadadaal. Nabayag matgaya man pimanday ta reklamo. Ngam no apay nga italaang nga inaksjonam. Ada akong bagay. Sa dinutain mo. Adak, dito'y kusina lakay. Day. Tama gaya man ti danong tabagay. Wan, kasangsangput na laang. Kalpasan tinasurok ang makabulan na panagururay ta. Naaksyonan mo't lang ti parekot ta. Naimbaglaangan na, tanapan nagreklamo ni Silso. Uy nga lang. Saan siguro anapan? Aging gaita. Awan lata danong ta. Pagyamanan ta, gamin, ada dagiti kaaru bata ada ayat at umultulong kadata. Naibagal daw mo, Kapitan. Kastamat ka na kayo, ante. Agyaman tada aksyonan mo't laang ti parikot may nga gasawa. Ada mo laang ang danumay. Awan na nyaman na, ante. Pasensya kayo noon nabayagan. Huwag nga raw. Pinaguray na kami pa itinasurok ka makabulan. Dahita tibindot ko. Dakkel tinagkurangak kas kapitan. Tinapatag saan ko man ama ulit, Kapitan. Maday ti favoritism ako nada. Saan ta agunget ni bakit ka? No, andamanan madamag na, antay. Asino, jay kinasaritam di tadalan itay. Yan tirsoryo, bakit? Anya timbaga na. Nagyaman, ta adda kanunda-nunda. Makitam da ita. Nalakamat gayam amasulbar ti parikot da. No apay matpima na pinaguray mo pa'y laang iday tinabayag. Well, bindot ko na jay, bakit? Amomon ti aramidam inton sumaruno. Uwan, bakit? Kasta, no may papan iti kakasta reklamo, aksjonam ko maamin. Di mo pilpilian titulungam. Tabak nang man kansaan, agpapada tayo ngagkasapulan. Uwan, bakit? Kasta ti aramidag. Tapno awan mangag ko ana sa sakit a balikas. Kan tapno di da ibaga apilpilyak ti turtulungak. Anya la ketdin. Kas may nga opisyal, di mo pilpilyan titulungam, bak nang man kun saan. Amin na parikot da, ket ingka kuma aksyonan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya la ketdin. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.